Kenapa jadi lewat sini sih? Enak biar di Mersa. Bang saya lu nyamper tas gua aja. Emang kenapa sih? Jalan banget emang. Sayang, tunggu sayang. Wah, bagus banget nih panas. Iya, dari kemarin emang hujan mulu. Ujuk buneng. Udah. Abang ada yang ngambil depan rumah. Apa? Udah sampai depan aja. Ini kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Buset, mau kemana bang? Pancong. Siapa ya? Ujuk buneng. Kan jadi malu, jadi ledekan orang. Ya, si Samin lagunya. Hoi, berpancong di rumah hari. Pancong ngari-ngari. Tukang sol sepatu kemana merahnya ya? Deh, mana sepatu sempoa kali dah. Kagak kenal duit apa ya? Tukang sol deh. Susah banget kalau lagi dicari. Kalau agak dicari mah warawiri baik. Alah. Ujuk buneng. Gua buang. Sayang nih sepatu. Bodo amat ah. Gua beli baru. Kagak gablek duit. Aduh. Bagaimana kudunya ini ya? Ya. Kalau kata saya bang, lemparin aja dulu bang, mau comberan. Lu aja yang melemparin lu comberan. Paling juga bang, itu orang mata bang Abu dapat baung secomot. Menabut banget lu. Lu mah gak tau-taunya manipatu. Iya. Ujuk buneng. Om, tadi si Mina gue lihat sama si Samin nenteng es kenyal. Mau kemana tuh bocah? Dua-duaan. Nah, terus apa urusannya bang sama saya? Om, lu jangan pakai gorong lu sama gua. Iya, lah tadi pagi gua ketemu emak lu bilang katanya lu masuk angin. Iya, lu mikirin si Mina. Sip, nggak boleh mesamut, nih segala cerita kurang. Tuh kan. Tawan lo. Lu bohong sama gua lo, ya kan? Iya. Saya mah gue bukan mikirin si Mina bang. Saya mikirin. Ya, iya si Mina, lu ketahuan lu gorong sama gua sekarang lu. Iya. Udah dah Om, lu ngaku aja kalau lu demen sama dia. Iya. Loh, Ya iya. Daripada si Mina keburu diambil si Samin, gabuk ntar lo. Ujuk buneng. Udah dah Om, kata gua mah mendingan lu ngaku aja dah. Iya. Bocah dia aja ngomongnya ya. Bangga kongo. Tergila dah. Samin, mana lu? Siapa ya? Ujuk buneng. Si Samin lagu apa tuh bocah ya? Aduh, tuh Om, gua katanya gua apa? Udah dah. Kalah dah lu sama si Samin. Iya. Ya, jadi dah ini mah gantung diri dah. Ya. Action. Om, tadi si Samin gue lihat sama si Mina lewat sini dia. Iya bawa bawa. Lalu ngomong apaan sih? Action. paling juga bang ditukar sama Kang Cabut. Bang Abu. Action. Lah gagu. Action. Gua saya nyapa gua lagi sama teman. Emang kenapa sih? Jalan buat lu emang lu. Gua saya lu nyapa gua lagi sama teman. Cut lah. Cut lah. Gua lagi sama teman. Cut lah. Mari. Samin ngeliatin ke dia. Terus sambil jalan ya action. Gua nggak suka ya kalau nyamper pas gua lagi sama temen. Ujuk buneng.